Kwezi wanama watukufu mjihunda uha rumwaze nsanansa za he dunia. Kherina amani nga mbushiriono vanumlio. Hayo nsipia. Watukufu tijawan leo hahujani mhadisi mbabi. Haruma maja mbili. Madia handa ninge juka ya haruma zila association zinji. Bokunga zifanyi ho bonze nondani mwahensi ni mosani ze khatware zuna za association hizo bishandu wenji kwa naunelewa ngeni birile mbabi haruma wanadiam wakarmwe sente neze chani bumbalina mbali yo kangwa wanao kontruye ezi ya Azali Assoumani. Watukufu mimi karaji alinga munji wao ranzi hale mimrubo ko miwana na uasistana miwana na ulela umezi miwana na ulela fikira woko zojana ubweze zojana ufenya zojana ulaba iyo de mano kao nga mikontro na minga mjuwana nizo neza association shihui na majana matano zifanyi hao bonze nga mjuo kaza association hizo ari au objektifu yazo ukawasedio masiwani watukufu keno parokiri harumansi ya ukaka kabaka association yu lazima yuka shaka mwendo anzamu mwazeza association shihui na majana matano zilobo sijuu mazita uhara nushire hazo tiziduru katina kuna masiwani ni uone enamna zijereo enamna zisedia ho ukweli enamna ngono mbazo tena mbazo hata ze organisme internationaux hamande UNICEF hama anizinji za ho wana za hema antikape za ngotso na wizi na ndabo kama harumansi yo kangabu association zinji zambo humanitaire ila khatwari ya mansi haukayone sokabo madhamana wa hensi kwa tujokupeneza hao onrushe meza kodo hauko wanansi haruma utabifwa hao harumasi janibuzo ntipia ngelazimu yensi ani wala wandu wajereo haukweli wala wandu walono suka ni wahensi wajokupeneza ndogo hizo hazo ntipia ili ufukara ni mavuto maya udoka haushashi izo garijua ukarmensi hatu o mavuto maya nguo mwinji ufukara nguo mwinji uliokaya wakomori wajuhe wawane hauhesheleziza haukensi hatu ngiona mali ngariona ko madhamana wenji wahe zijanibu mbali na mbali wahensi ngoma milionero wenji wa hao ngarone majumba waji wasiao uliokari juheri wa uzisiri wa demande kawa warande compte ngari warema okoti nomboka wala walindo wakomori wajewa tsatsa haruma association humanitaire na organisme internationaux zinjiza ambao ari gazi jokipone ze droits za ho wanadamu neze droits za ho wana neze droits za hema handicapé neze droits za hemrumshe neze droits za violence conjugale neze droits za hema orphelin neze droits za tijindo binandobi nazo ani ze virusi hizo zipolue komora bonze rondani itsongeza ukangabu wandu wenji wa chwai wajibaze kangwa fanyo hazi en plein temps harumaze différents associations hizo au organismes hizo na yo hatwari wakomori ngwazidiwa encore une fois hankadwa bili usankadiwa haruma domeni hiyo hakanga wandu wenji undroma pesa haruma ila misère haruma ulo ufukara na utabifu wa komor gabwa undroma pesa menji non seulement kaya umadhamana wakaulazimu wajokupeneza hao wafanye zende vake umavuto ani batiko umavuto amaya vake msomo vake unono vake hazi wano wafanye kwa tujokupenizo alafu apre yoka ikolazimu wanansi wajuhe
wa demande compte yo kanyinyi duma lazimu zenongo zinu pia mrejeze vakayubesa ufu wa maisha ili wakomori walawe haruma huzuni. Wakomori kwa tuzifanya shawende ngwanzo wajirefugie haruma na association humanitaire bokozi la encore une fois ila arnakia kadwa abili apre wasawa arnakewa waviolewa wambandabo haruma wanu walezi hamaruma wanu waruma zinunguzo za kaulazimu zende sensi warudi tena ngwajo tena watrahilewa na ila twamaya hauko wenji waheza association shuhina majana matanu wotojuhelela wala wanru mashababi ono mashababi tao boko wakulazimu wake twamaya ya hensi maudu wando wanjiar mwe ritmu ya huchwai wazidi encore une fois ngwa violeo encore une fois hankado avili wakazi wa Komoro. Alafu wenda wamurusizo wanazi nchenkwa haudandre matso harumaze ngo hizo ukariba na wafanyono ngo izo ndo kwanza jiwao ndondoro ebo ngabo kweze ndo kuzingira zimuzi siyedi ngoyi leo heni yakoza ledzitso ngutojoju hase Facebook vanu na mjuhemre ndazi baba ngabo mdotsoyi bokwele dzitso lipuha woi zenyilezi puha pia ngaba juju hafanyo afishi ibe ha Facebook na mrendazi bemru yafanja woi hafuzi home ndu ngaba juju hafanyo afishi sto Facebook na mna video na mrendazi woi ngena afanyo ponzo afanyo operation appendicite na mjuhemre ndazi fanja tijao bokomoro yao mafitsi yao ti maisha uotu binadamu yoti to maya zeto kwesongela zimuzi ziyedi ngohi hakowo chwai ngamwisho mwana mangu najishona boka banwa Komori walo manga watsanga ongo na mapesa alafunga onokaya kwa tonzi mapesa oya bakarmaze compte shanga nzo wayatowe wasaidie wa Komori wafenja tijao woti do msaidio wa Komori ruta hao ya ukamje mkemanga mdo nosol mokaya ngamrendao ze fami malada haukaze fami kabati fami Komoro watsona ter ani watsona mna arui hau watso ngabo fami zinjibo ngabo bahari urajoka walozi hawandu wabe urafanya barongo ikobla zimuze fami hizo zijuhe zifanye barongo ikanga zidauze haki za hazo ikangwa unusungwa limao ngwalo wao ngwahosao shange lazimuze fami hizo zirangozuo zijokupe nemesha hazo chango jona bia shabala ze fami zikautsanga zifenja no zibehe wandumanga zifenja tijao haukaya ze fami mitika pari tikaweshi Faransa mahaminji ngamjuka ze fami zinji kwatina hindu yo mitango na ndongo shina majana na location fina majana matano watsingu tsanganya hula ngono na maleni shina majana matano ari oyihafu nguboshwa funvu oyapu hembrua ngubeho Dar es Salaam oyemanywa puha pia ngubeho hula karna ushinda tandokwezo iyo siyo yafuha ran haudamjani ranikiwalo anzori lijaze maji ngamjutsogezo wa Komori ngwajo kama creative ngwajode data wajodo sankada no wana hao no wavunze mindu no wa demande wasaidiwa haruma Facebook wajodo rengwa na wanotaji wabukaya wafanjao wabajodo kakrimu no wa demande diaspora wasaidiwa no wa demande Jibrilu wasaidiwa no ande tinda huwa hao ntipia ze Ortega Life na tija Ortega humanitaire na hao ntipia no wasaidiwa sijao kama nzo wa Komori wakema acteur wa hemesha hao shawatike ma spectateur mrendo wa Komori ngo ma spectateur wa hemesha hao hauka embenwa hulanga manzo mabeshe akoza vunzi homdu ngelazima abe Dar es Salaam ngelazima mtsange mumbe arubu hale dzitso ngelazima mumbe Porto bahano heni mbarongo ngetsingo hanza wandu watsange wala hafunge lazima ritsange ribe hele kiesi wala ngonzo kodabisi wange lazima ritsange ripengia sijawo tsimendeleyo bo Komori yawo tsimendeleyo ishwedhi haka
ebonge abo zendongo izonge lazima uziziyedi ngohi ngabantu athi unelwa naye izonga msijua ndu unelwa naye nze hali she o assistana uo ngo sankadao ngo rwao hitwa ila ankli ya hoa Komoro nge violeo le jwa formula hoa Komoro nge rari yao isankada ila dignite shila sheo sha hoa Komoro nga shangamizao ye maudu ya he Komoro haukaya hindi wa Komori kwa no paro huwa kwa no paro baliki warenge mesha hao hemidune mihono wa defende ze droits hao wa wana wakana maisha wakana sheo watije mruvamana haja hawararia aritina jadu kansa marengonie na we diskute na ono garele garia kote wa Komoringe lazimori walele riwabwe matso ya ukaya ngelazimuo mjirenge mesha hanyu hemidune mihono ekaza ndakugaza ndo na hii nyido mwala zibu mzibaji hili ikakamtsula mbahiru na mwanemle na mlime na mlowe na mfanye heni zofanya shamna mrenzi horendo wa Komori malada dingohi dabo Komori wa Komori walo Komori kwa no parobali giankli kwa no parobali gi usubuti kwa no parobali gi sheo kwa no parobali gi heni mbarongo tsuka yonsi wotu jodoka wanatiti wadu asistewa baka mwana Komori haviolewa ngari fanyo manifestation pari na ukreye association pari za udefende ze haki za he mwana Komori alo Komori mana watozi fanya hinri alo Komori nge lazimuo do wajuhe wafanye marche do wajuhe wa siège palais de justice wa siège place de l'indépendance wa demander la protection ya he mwana Komori ulo Komori ya hifadhiwa eko wa Komori wana wa Komori ngo warumo bure no mavutoma wakulazima wajuhe waanvahise wa siège ye palais de justice ye palais du peuple ne mahala honsi pale place de l'indépendance waono wadzadze no wababa no wajomba waono mavutoma waonetoma ya maudu ya hensi sakadi wao wono walazimu wazida alafu kwa tuchadiwa tena wantole joker ngwajo fungwa ngwajo rima matraki ngwajo lwa wafe izo ndizo wanza bokarajali tijabu wa Komori sile namna hiyo vanuze ntimo enshiyo gazeto paroke namna inu ikaka pajaka wana wajuha wa wanane monarchi wa wanane ze dictature za kamunu pia zentizinu enshiyo majama banda hunumtsuko kreza association shina majana matano zinuti za kana dictature za kana monarchi za kana lokushina majana masaba fanya revolution shina majana matano shwandu wao wa kuasiste kwa jaka ambazo ntanata za he dunia waka hunu de peuple wiyo doa toka ujilibere ebonge lazimu wana wa Komori waranti wadingo hiwa jujofundisho edamidu wajujofundisha edamidu na kufundisha urongoa na kufundisha ujitashia na kufundisha urezone ufikiri sheheni mbarongo watitorengewa na bakema na Komori mwana Komoria ya violewa wajoka manifesting wajoka Paris la République na Marseille zi association wajoka hula no fanya appel ngarfanyo marche ri ke mwana wa Komori nge lazimu wahifadhiwa inyi njimjoku wahifadhi ni mlopari wajoko wahifadhi wa Komori wadzadze no wababa no wajomba nge lazimu wajuhe hao nsipi ya mwanati wa mzima shando wa Komori owalo hunu wotelewa onezo walo hula wafanya unge wajua shenkeza mna hinro heni barongo ngatugofanya hunu ibu anzia ya wachwa iwenji wafanyoze association shihina majana matano walongo olange Japon olange Marekani olange Canada olange Almanyi olange hunu ngamumlabiani bwa Komori mimongo ni mo wana bukonga renshio mienshi hunama wamentia mode Almanyi dachi tijo créer association mo tijuban inu Almanyi hun association yo kanga msedio ma orphelin nga msedio ma handicapé nga mfonja tijo shindani fanye arnaque shihina majana matano
ni doja komorine jani fanyanano wa pudruzio wana organisation tawala kama msaidio wa tabi hao na distribute ni fanyana video ni balenje ni onesewa lo hunu kana mmone nga msaidio na retsangere ni kekarajali da vraiment wemrengu jo kipeniza no gezo ntipi jamais no parozifanya name hai shamba kutswanzo wa komori singa mwanzo shamtswanza nlelo wa komori wa mezi nlelo komori malaba nlelo wa kumwanzo wa komori wa maruhe wa baligi wa jubdi tashia wake wasubuti wake marankasi watire bahari ilono upepo wake hama walozi na walimaji wakomlimaji wakati valo upepo valo sikiloni valo umvu valo jau valo zenjeni valo shetangu weye ujuhenda alimi halekeza ya juhunda mavuna emlozi na ewaye bahari emasiho upepo ne bahari mbi haigabili hende halo haja mnamfi yode mana kama mwanzo wa komori wabaligi zijanibu zontipia wajue enamna yojitashia da yode namna tongezo mwanadamu hahuwa. On ne se découvre qu'en se mesurant l'obstacle. Gelazimo komori ngohi wa confronte wa himiliwane ze problemu wa himewa wanenizo. Sheheni mbarongo timpaka wajue wa subuhi wa kensi pia harmaze biro za Western Union na riali na meki wadoli ndo wero mna 100 euro na mna 10 euro. Mbua mwango ya ukalewe komor e madhamana e banki walonio ze revenu walonizo do duani. Heni mbarongo aribe hose kontoneri lazima ngamambo kwezi mtukufu azali heni gari jo kaunja komori beshe ngoli remo like 4 million ngoli remo like 5 million fanyaze dogezo ntipia nganyina hakimzifanya ngwajobe hatujuru kwa nahunda plango wajobe hatujuru wa komori hako kwanza weshie Mwenyezi Mungu harambio kesi chodorere madhamana wafano nasi ngamabonga mwanzo komori nikakamtsui hanza haukweli ngamzidu hisijini na huisisa majini na huisisa mwangama ekamkanze komori mjobulu wana wakomori wa baligi wana wakomori wajitashie wajiwanie wafungwa waulaya wahehula hata waivia ankli na usubuti wajue namna ya ukaze ntizinu pia rienshio rilwamwe diaspora rilo partout dans le monde zentizinu zikana wana watukufu wa jamalifu wakama shababi nusu wakawa rumakoko na rumadadi na nutsipia peplu wa juha wa wana nusu wafu nusu wakoza nusu warade hazidoro hata wakawa hazentizinu jiru abahanga bo mwenje ngabo tra ngabo urahafu system de canalisation umwenje kutupa rorengwa ngabo lapitali njema ngabo msomo zinuka zijake namna yinubu wa komori Paris yoitso kasimetiere Paris kabati mji wakana una ujinga wakana uchanfu wakana hama Paris hotsini mapari hiyo yo simetiere heni bwana ebiriho heni ujasuri heni ukriminel heni na maamuzi sondu wafanye tarehe Berlin heni jinu mizonozo tipia zikatatu juhaza lombi nguniza duba wanuone numa hamajana inuma hamniongo jumatso wana na ulekeza na ufanya nusu wafu waruko ajufanya mkatama jora ndo jepaso majwai waruko ajwe na bebu ni rawe jafa zero gezo pia kantuza maradino bodo na taleo nsu hanza ni asisto wa komori nge lazimu waje assiste wow wa komori walo komori zabari nga mwanzo wana wao nga mwanzo komori wao wake wasubuti nga mnahude kwa wanziani nga wendao mi huwa himilodi ngo nimo wana hedi diaspora haukami tina uparoka gardia tina uparoka mbirilizi wahemesha hau ya henusi kushandao shami ubira tijatsirona nari hadisi habo karaji ofanya zilitenzangu yukirite investiso tufanya shizo izo tinde koloni ya heshe ushaho wana wakomoro ngamonzo wana komori wajubitashi wajubjinikiziza wakiwa subuti lingohi hezo pia ngamtsingu warenge yano wavuria hama mwana uloda honi mzazaha hena mdahengo mwanzao hata kwa tuanza paroho samnashano kwa tuanza paro juha ya subuti wa eche yendo shindo nende ule mbahengo ranti kanti yoba ngodo lango ya utashi amfudwe madaba antifudwe madaba tijo jahule meokweze mafuzi natehembu ya jofuduli boma bonga mdona ranti utijoko za kanti yabo rifenja boma mnapi ratilale josinga johutabisha ye mwana wetu juhadaba hauke maroko gutsu asistewa
eke mana wenu wakati harjoda honi wanonga mna conflict dena wandu wabajine ngutswanzale wa mdefende kutsubule mana ya wana ya fulishe namna yobokogu jo shinda ji defende wae yake autonome emwana letso jo hadzeze dada ekasubutia fanya hata barongo tsoka yonse izo ntsuzanza tsino pano zonda zo remana haukema no lama mnanyonyi ne mnanyonyi wola ngabo sikwajo iwahe mabiwahe ya jitenge shangi lazima umfundise kabonze hula kojo hunda mabanganyile kojo hunda jao mazi wandu wao tipia nge lazima ujo ujidafi ejo urari ya manjushie ganzo ujidefende ganzo ufenja ganzo mlele autonome indépendant basi peuple komori ngasi hama garanzori walele diaspora ngonzo walele wake wanuko watu kama sistate du naisi heni bandongo ngare république la fait manifestation Garfanyo appelle, il fait marche. Liberté pour les enfants. Nous protégeons les enfants à Paris. Nous faisons manifestation protéger chez Louana Walo Paris. Louana Walo Marseille. Louana Walo Komori Ngelazmo wa Zazeno wa baba Komori wa jwe henu siku. Wa demande wa protéger. Wa demande wa kena msomo. Wa lemberu henu siku. Wa kena lapitali wa juhangalo kawa koza. Wanaone na kanaliko linjema. Na mdemando wana wao hunde haziwa fanya kawa timize misomo hao. Waudu wazazeno wabeba lokomori wakoza one zijiro wana hao ilo criminalité no crime wazazeno wajombo kakatwanza mvinyo injemo ntiju hatu katwanza lebage injemo ntiju hatu wazazeno walokomo katesi isi lijari wongi ya mnahindu ebugana mrenzi do wachwai wakansi yabo katwanza jadore wakama upoa mweze opportunité hizo wadore nga we profite we ndandu malada kwa no poro ndada mini na mjokanga bandu wengi wajune lo anaye mwe system hiyo yo je m'en fous parce que c'est genre donner lo anaye ya mungu anzo kanga rengo komori ya mungu rengo komori abunga toza kezo sinde zaka wo lada wo izoti zaka ya umafiti wongele lao paresseux ngele lao ufenya ngele lao choi tijao tino paro zimile mafiti yao tino paro imile mafiti yao mimi wanzo keni hali komori mkaundumana nyamria mseji emichi seja wanga ihotsi holio Gamanzo wa komori kamru hajabo ngala juha ngwanza jani memnamfi ni mambo ka nsonjo ngala wanina ufulisi namna ure mnuzi atakao sofulishia kami mungu anamo zonurede mungu anabaho kamjo wanani tapali nuhule mnaunuzi ni hule na nufinye na mnangalawa na mbenda lawe nda lowe unlawe nda jitashemesha hao yaboti mlele mungu anenza utiparo ni mili karigota iyo ngalawa tsa iyo nkasitiyo fi amanillahi we kunji wakati lango ndo hemile da hari wae hawananiyo hata pala hata undumnafi ngotwanza henu wakati ukentivala iyo ni yambi bwa komori ya kentivala ndo jao tijao na mwere ntwa komori ngo hiwa baliki wajuhewa vanyi watukufu kazani virletena halmwe suje ya bili halmwana ngo mtitu kwa mjoka mfubi nororo Yevano wanru wadoka mwe opposition na wanu ambongo warumwe position wakapare bana SMS bana rijane bana hao zile na tijinda hao ntipia Evano ranze maha ranzie mezi makapare mlarumwe diaspora mwapanga serikali ya hanyo mwaipanga mwahatse serikali yanyu ye guverneme ye president ye ministre ye jawe mwenda mwawanana kabula mwajiprepare mwajokare konu les organismes internationaux na kabula Henry wakati la le 26 mai mwajonesa tout de suite wa Komori ila gouvernement ya hamanda mwipropose aritsena ya kare konu les organismes internationaux na tsefula na fulani sabadili matuzifanya shanga mlinda wa taleo le 26 ya sayabira mje mdoriliza majobo na serikali shina majamatano enusu wavuruze mfia edana SMS no wadunga kuchujo walio si wakomoringa mambao ndrabo ukanyi hanzo ishandrabo ni hanzo remako tivi haka episkum komorinyi hanza wa choi nitsoduhundu mafa ani imadhama na wafanona nyino wachoi wafanona nyikwezi watukufu kamjo uzidu nswami eko wanru kuramba kweli wajona wajipanga na kabula hamadu wakati rakawambia mine mwana mamusawi ukayana mjipange mjihifadhi mrenti mtsanganye mpe kandida mzima harmaze eleksio za ndabozila kawajabeha
hene mru watsanda la manyonyi hene mru swanza ke rais makatirija ya kwa mamweze asijabu kangu jori kaza makaro ramba kayenye za asisizo kajua zidetournewa za legitime nogoshene majana matano mafichi ngarando katimaziona ukaze ze asizinga ndo za detournewa ngelazimu hanyotsi pia zikemsomo zimwambie nukatijao mhara mwabanga mjori kaza makaro zile zilu na rijano wadu nga onse pia participa mwe mafiti yale okay wangarfanya referendum bawa komoringe lazima sawa fanya ze point pia ze point zoke je lazima ko lazima zisizora hambe zisizora hadisi yo khatwari yo jao referendum kartu participer kartu hano so kar participer ifanyiwa arenge illegitime ze vote ze jamjamba ramba kana mtawe bangamfanywe betizi ubie mtsanganyihe hanyo nsi pia mfanyi kandida mzima mharaya mbeha makandida chiwa ngari nusu haraziziwa ikagwa jana nusu na haraziziwa ndo kama kandida zote mzima ngomira donc kwezi bwa komori bano haka mtswela ko wanwa chwai Azali est très intelligent et c'est un machiavéliste. La fin justifie les moyens. Azali mummononzo kati ya medabdala rijato kati ya Johari taki naheze ndongozo ntipia hakamwezi mumtoa hauwu mumraditse na hajare jei haditse na boya haditse na yaro enye watukufu wa Komori Mwenyezi Mungu ye wa haki Mwenyezi Mungu ye afuru rahimu sha Mwenyezi Mungu ye nabeshika parodi waza walengu onoze ndongongu juwe zijoka huja nguone majafu mo yanyu tsipia haba mtochodo mwere yani wafanonanyi mtochodo mwere yani o mlazimuni ngabo gamjalazimu raisi itsotsindo yuli yokwezi bwa tukufu ngabo kwezi in opposition watijele wajadura mbeka la karjana kanza rifanja bano je masalenzo ngoma tujitayarisha mwaze hati na kabula kumkana wakati mwingi mezima kapari makofanya mabunjiliono na namna matufanya hindi marhanse mara raisi na hindi marleje mawana shaga mwanao mkerekoni sur le plan international makatimodo bagara do Genève ngarendao tijinda hobi bala unamsola tala povula kwaka bala mtsoka uramba ndabo Nezi artikli shule majina matano yerije SMS zilezidwe gamju hado wanamjo uzaya shatsindami watukufu wa jamali khair na amani ngamubushiro no banumlio